Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawad wa washabihi wa mawalla. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana pagi ini kita kembali beristiqamah, berkumpul untuk melanjutkan tadarus insyaallah juz keempat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah tadarus 3M bersama Radio LGM. Alhamdulillah guru kita yang akan mendampingi kita Ibu Zurniati telah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Kita hari ini masuk insyaallah ke juz keempat. Tadi telah dilabeli juga oleh Bu Tati urutannya. Insyaallah nanti kita memulai dengan Ibu Zur membuka dengan Al-Fatihah dan melanjutkan membaca. Baiklah, kepada Ibu Zur kami persilakan. Tafadholi Ibu Zur. Ya, makasih ya Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول
إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Silakan lanjut Pak Ahmad. Waduh, sudah ngaji tapi belum dibuka. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la tunsarun summa la yunsarun duribat alaihimul zillatu aina masukifu illa bihablim minallah minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallah wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfurun zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun laisu sawa oh ya Panjangkan ya, dipanjangkan dua harakat, tidak dimatikan ya kalau berharakat fathatain gitu. laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatsluna ayatillah ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun
yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Mana ini? Mana ini? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihim fiha surun Sirrun Firun. di bawahnya. Kamasali Ulang dari kamasali. kamasali rihim fiha surun Sirrun. Hah? Sirrun. kamasali rihim Ininya nggak boleh tertahan ya One ya. Kamasaliri. Linya tidak panjang. kamasali rihim fiha surun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahizu biqanatin min dunikum Gitu. la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayanna Bayi tasdid. qad bayanna lakumul ayati in kuntum taqilun. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna Perlu amanah. wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bi dzatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasukum in tusibkum sayi'atun Wah, pakai wah. Wa in tusibkum. wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غديت من أهلك Kodau. Ghadau, bukan ghadai, yang mati wa. ya وإذ غدوت من Ta. Kodau ta. غدوت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Iz hammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu biba'din wa an Ibad. ya. Kalau komentarnya. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا Bukan ja'ala, tapi ja'alahullah. وما جعل الله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا Jangan dipantukannya. لا
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس bukan walma ya Bu Adik. Ulang lagi deh. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر Akinya tidak tertahan, jangan tertahan. Tidak panjang. Ki, coba ulang lagi Pak Murni. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Bukan ziyal ya, ya-nya tidak ada ya. Wayajzillah. Langsung ke وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Kenapa zias lagi? Oh iya. وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون tanggung وكأين من نبي Wakaayim diperjelas ya-nya ya Murni. Wakaayim وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. ya ribbiyu tasdid ianya belum dapat. Jangan ribbiyu aja, ribbiyu ditekan ke ya. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم Aqdamana wan, jangan aqdamana wan-nya panjang. Coba lagi. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Andung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin.
Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur babima asyraku billahi ma lam yundil bih. Yunazzil. Ulang dari malam. Malam yunadzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sal mathwal. Ulang. Wabisamat. Dari mana, Bu? Ulang dari wabi. Tadi bacanya wabisal gitu. Soalnya bukan nggak ada lam nanti ya. Wabisamat wal-zalimin. Wa bi'samath wazzolimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biiznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah Thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum. Coba ulang lagi anhum ya, bukan anhum. Thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Jangan fadlim, hilangkan dulu itu kalau buatnya tidak ada kalau ya. Coba ulang lagi tuh. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Istus'iduna wala tal'una alal ahadin war rasul ala ahadin war Ini tidak panjang dong, jangan ditahan, jangan ahadin ala ahadin. ala ahadin wa rasulu War tasdid harus Ya. ditahan dulu Ya. sedikit. ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghammam bi ghammil likaila. Dari mana? Ulang dari ghammam bi ghammil. Ghammam bi ghammil likaila tahzanu. Ghammam bi ghammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Udah. Udah, silakan Ibu Asniati. Buka mic-nya, Bu. Maaf Bu, saya baru masuk terakhir tadi, jadi tidak tahu di ayat berapa tadi itu baru. Ayat 154 sekarang Bu, halaman 70. 154. Ya. Summa anzala alaikum.
Ali Imran. Oh, Ali Imran. Oh, sudah surat. Itu surat. Ali Imran juz 4 halaman 70 kalau di sini ya. Ayat 154 paling atas. 154. Warafa'na. Summa anzala alaikum. Tadi Ibu nggak nyimak. Itu saya masuk ke belakangan Bu, jadi udah di jalan nomor berapa itu saya tadi. Saya nyimak dulu Bu, mungkin ada Ibu yang lain masih. Oh ya, langsung dulu Asbi, nanti habis Asbi baru Ibu. Dicari aja Bu, surat Ali Imran ayat 154 ya Bu. Kalau Ibu mau nyimak. Silakan Asbi dulu. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Ya, langsung Ibu. Udah ketemu belum? Surat 3 Bu. Surat yang ketiga, juz 4, surat Ali Imran, sekarang halaman ayat 158, Bu. Ali Imran, surat yang ketiga. Walain muntu ya Bu. Iya. Nyambung langsung aja Bu. Ya, langsung sambung Bu, nggak usah pakai ta'awudz ya Bu, langsung aja. Walain mutum au kutiltum la ilaha. La-nya tidak panjang ya Bu, karena lam alif ya, lamnya dan alifnya ada harakatnya, jadi tidak panjangkan la-nya ya, la ilallah.
wala in mutum au kutiltum la Masih ilallahi. dipanjangkan. Masih dipanjangkan, jangan la ilong. Tidak boleh dipanjangkan la-nya karena alifnya ada harakatnya. Kecuali kalau alifnya tidak ada harakatnya baru panjang la-nya ya Bu ya. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Wala in mutum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi talahum walau kunta Tanya juga nggak boleh tertahan. Walaupun tafadhon. walau kunta fadzan ghalizan qalbi fadu min hawli wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum. Jangan wasyaw ya. Wasya, panjangkan syanya jangan ditasdidkan ke waw. Wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr. Ya. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Fatawakkal, jangan fatawakal, jangan waw yang tasdid itu kaf. Fatawakkal 'alallah. Fa'idza aramta Azam, fatawakkal. Ibu, azam bukan aram ya Bu. Hati-hati ngelihat urus. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin Wa ma kana linabiyyin an yaghul. wa ma kana Linabi ya Bu, linabiyyin. wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Ya, berhenti di an-yaghul terus. Wa man yaghul wa man yaghlul ya'ti bima Ya, bima. wa man yaghlul ya'ti bima yaumal qiyamah summa Tuwaf, bukan tawaf tapi tuwaf. Tuwaf ya, bukan tawaf, tuwaf. Ya, maaf. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman
taba'al ridwanallahi kaman ba'a bisahatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir darajatun Ya, panjang Bu. Darajatun indallah. darajatun indallah wallahu bisarum bima Wallahu basirum. wallahu basirum bima ya'malun laqad manallahu Ada man, Bu, laqad dipantulkan dalnya, man tasdid nunnya. laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab Ulang dari wayu'an. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu qablu lafi dhalal. Lu-nya nggak boleh tertahan ya Bu, karena lu-nya tidak panjang ya. Wa in kanu min qablu lafi. Nah, jangan tertahan di lu-nya. Iya ya. Wa in kanu qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Awalamma asabatkum musibah awalamma asabatkum Also, jangan hasad. Ya Bu, jangan ditekan ke ba. Alsobat, panjangkan soalnya. awalamma asabatkum musibatun qad asabtum laha Qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Nah, berhenti di situ Bu. Coba ulang dari qad. qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Ini panjang ya Bu. Qultum anna hadha. Qultum anna hadha. Ya. Qul huwa min Nah, wa-nya juga nggak boleh tertahan, nggak panjang wa-nya. Qul huwa min. Qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya, silakan Sasni. Sasni ya, Sasni nomor 11. Silakan Sasni. Ya, makasih Bu. Oh, ya, sama-sama. Satu halaman begini ya, Bu? Iya, satu Aturannya. halaman, Bu. Satu halaman. Oh ya, Bu, makasih. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بالذين لم Fasli, jangan dari billadzi, dari lam yalhaqu ya, ulangnya ya. لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Minta dibuka mic-nya dulu. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim.
Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Jangan ahu ya kalau mau berhenti ya. Juga syaitanu nunya jangan tertahan, tidak panjang. Coba ulang lagi, Bu. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'ah. Jangan lan ya Bu Minda ya. Innahum di humnya juga nggak boleh tertahan ya. Innahum lai ke hidung ya di bawah. Innahum lan yadurrullaha syai'ah. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirati wa lahum azabun azim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'ah wa lahum azabun alim. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul in. Annama jangan jangan diayun annya, tidak panjang ya. Ulangnya dari annama numli lahum khairul li anfusihim. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma. Nah, panjang banget, manya 2 harkat aja ya. Liyazda panjang danya. Coba ulang lagi, Bu. Ya. Innama numli lahum liyazdadu isma. Liyazdadu isma. 2 harkat aja ya. Danya panjang. Innama numli lahum liyazdadu isma. Berapa kali danya panjang? Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin. Maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamidal khabith. Bu, kejauhan mengulang dari situ hatta aja. Oh. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Thayyib ya, ditasdidkan ya-nya, diperjelas membaca harakat ya-nya ya, thayyib. Hatta yamizal khabitha minat thayyib.
Jangan taib. Jadi nggak jelas ianya berharkat kayak mati ya kalau taib. Taib. Toyib. Taib. Toyib. Tidak ada panjang di situ ya. Taib. Lepas langsung. Toyib. Hatta yamizal khabitha minat taib. Masih Ibu. Jangan taib. Kalau taib itu jadinya ianya mati. Jadi Ibu panjangin ya. Ditasdidkan aja pakai ya. Taib. Lepas juga. Jangan taib. Jadi panjang jadinya. Kayaknya ianya tidak mati. Kayak mati bukan tasdid. Taib. Ditekan ya. Taib. Minat taib. Gitu, taib gitu. Udah jangan tahan-tahan taib, jadi panjang jadinya ya, tidak ada panjang di situ. Ya. Hatta yamizal khabitha minat taib. Tasdidnya belum dapat, taib ya. Taib ditekan Bu, taib, taib ya. Taib. Gitu. Ya, ditekan ke ya biar jelas tasdid. Ya itu, diperjelas membaca harakat ianya. Tayyib. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ya. Wa ma kana Allahu liyudliakum Ibu Minda, jangan liut to. Topal to aja ya, liut to, dipantulkan to-nya itu kala-kala ya. Ya. Wa ma kana Allahu liakum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi mir rusulih walakinna Allah yajtabi mir rusulihi man yasha. Ya, cuman kalau jimnya belum dapat ya. Kan kemarin udah bilangin ya, ada kalau 5 dalam Al-Qur'an ya, apabila dia mati dipantulkan. Qaf, to, ba, jim, dal, yaj. Yaj, ya jangan lihat jangan mati total, yaj, dipantulkan. Walakinna Allah yajtabi mir rusulihi man yasha. Ya. Fa aminu billahi wa rusulih. Wa rusulih, tidak ada panjang di situ ya. Fa'aminu billahi wa rusulih. Ya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Nah, ajurunnya itu nggak boleh nahan di situ, tidak ada dengung. Ajrun azim, ajrun harus jelas, surunnya, mati nunnya harus jelas ya, itu tanwin ya. Jadi jangan tertahan, jangan ajrun azim, nggak boleh. Ajrun azim. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Ya, kalau bisa jangan terputus ya, jangan ajrun azim. Nah, jangan terputus ajrun azim, ajrun azim. Jangan diputus ya, soalnya itu dia selangkai, jangan diputus. Jadi kalau diputus itu kayak ada saktahnya jadinya ya. Ajrun azim. Ajrun azim. Ya. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Jangan pada tidak kalah ya, jangan dipantulkan. Tebal tapi tidak ada pantulan ya. Fadli. Dari mana ulang Bu? Ulang aja dari mim fad, teruskan dari mim fadli.
min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Nama bakhilu, khinya tidak ada panjang di situ. Bakhilu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, lam Allah itu langsung tebal ya Bu Mina, jangan wallah, jangan ditipiskan dulu langsung wallah, jangan wallah, nah, ya harus langsung wallah. Coba sekali lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, masih ke bawah-bawah ya, dilatih-latih ya Bu Mina. Wallah, jangan wallah, jangan ditipiskan dulu baru ditebalkan ya. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama Bu Mina. Selanjutnya Ibu Iis Suhailah, silakan buka mic-nya. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Itu udah ada berhenti wajib ya Bu, wakaf mim, wakaf lazim, tidak boleh, tidak perlu diulang, langsung aja sanaktu buma. Oh, ini wakaf ya Pak? Ya, mim itu wakaf wajib berhenti, tidak boleh diteruskan. Oke, terima kasih. Sanaktubu ma Ibu, maaf. Nah, jangan dikasih kalau kafnya ya, itu kaf kecil, kalau kaf besar baru itu. Jangan sanak, cuman hamas saja, bukan dikalah-kalahkan ya. Sanak tubuh ma, hamas itu maksudnya ada hawa udara dari mulut kita. Sanak tubuh ma, jangan sanak, tapi sanak. Coba lagi Bu. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqq. Kalau itu harus diteruskan ya Bu, waqaf lam alif itu tidak boleh berhenti. Ulang lagi dari waqat lahumul anbiya ya Bu, anbiya bi ghairi haqqin. Nah, diteruskan itu Bu. Waqat lahumul anbiya. Jangan an ya Bu, Bu maaf. Jangan an ya Bu, tapi nah itu nama hukumnya iqlab, disamarkan. Makanya ada mim kecil supaya kita menekannya ke mim ya, nun ketemu ba itu. Ambiya dan dengung ya. Wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqqi wa naqulu Ibu bi ghairi haqqi. Masuk ke waw dan berdengung. Bi ghairi haqqi wa naqulu zuqu azabal hari. Punya panjang Bu, wa naqulu zuqu, panjang punya. Wa naqulu zuqu azabal hari. Ibu belum dipanjangkan kunya itu ya. Wa naqulu zuqu, panjang punya Bu. Wa naqulu zuqu azabal hariq. Hariq. Pantulkan qafnya ya Bu, itu qaf itu huruf qalqalah namanya mantul kalau kita berwaqaf, kalau kita matikan. Hariq. Itu namanya qalqalah kubra, qalqalah besar ya Bu. Coba lagi deh Bu. Zuqu azabal hariq. Zuqu azabal hariq. Hariq. Dipantulkan Bu, hariq. Azabal hariq. Ya. Kurangnya pantulnya.
Latih-latih ya Bu, karena belum terbiasa Ibu, jadi agak janggal kedengarannya mematikan kafnya ya. Terus Bu, terus Bu. الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Benar, pertamanya biwal ditahan ya, tasdid itu biwalamil lil abid. وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. Ulang dari hatta ya'tiyana biqurban. Bu, ya nanya panjang hatta ya. Kalau mematikan amzah itu agak dipentokin dikit. Hatta ya tiyana, biar nggak lari ke ain ya. Hatta ya tiyana. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Ya. Qul qad ya, dipantulkan dulunya. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billazi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Ya, banyak yang dipanjang harus panjang, tidak dipanjangkan ya. Tapi ada yang nggak harus panjang, dipanjang falima, tidak panjang, Ibu panjangkan. Min qabli harusnya panjang, tidak Ibu panjangkan ya. Coba ulang lagi Bu, dari min qabli bil, coba dari min qabli. Min qabli. Bu, jangan min ya Bu, jangan tekankan nun tapi keang. Itu dongong soalnya Bu. Min qabli bil bayyinati wa billazi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Terus Fa'in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Punya panjang ya Bu. Min rusulum min qablika ja'u. Min qablika ja'u min qablika ja'u bil bayyinat waz-zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, kalau fa mati itu jangan dipantul, jangan kullu nafa, nggak boleh dipantulkan fa lam gitu loh. Jangan bil, nggak boleh bil, ya bil bay ya. Ulang lagi dari apa tadi? Kullu nafsin, jangan nafa, jangan pakai fa ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan dipantul-pantulkan huruf mati selain dari huruf qalqalah yang 5, qaf, tha, ba, jim, dal ya. Selainnya tidak boleh dipantul-pantulkan. Coba ulang lagi, Bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, masih ke bawah ya, Bu. Dilatih-latih ya, Bu. Jangan nafsin. Jangan nafasin. Nah, jangan dilepas fa matinya itu jadinya mantul ya. Kullu nafsin
kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, terus dulu Bu, masih ke bawah. Terus dulu deh. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nanya tidak boleh tertahan, tidak panjang nanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Teruskan Bu. Anin nari wa ud. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Wamal ya, langsung dimatikan kelam. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latubla'unna fi amwalikum. Amwal panjang, ada alif di depannya. Latubla'unna fi amwalikum wa anfusikum. Jangan wa'an ya Bu, tapi wa'ang disamarkan ke fa antara nun dan fa. Wa'ang fusikum itu dengung ya Bu. Fi amwalikum wa anfusikum. Gitu. Terus Bu. Wala tasma'un. Tidak panjang, jangan dipanjangkan. Walatas, jangan walatas, tidak panjang lahnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Min disemarkan ke min min qablikum wa minal ladzina asyraku azza katsira. Tidak panjang. Tidak panjang, da juga tidak panjang. Asyraku adzan katsira. Asyraku azan katsira. Jangan azan ya Bu, azan disamarkan ke kaf. Azan katsira. Soalnya dengung itu, jangan dibaca azan. Kalau azan enggak dengung itu bunyinya. Azan katsira. Asyraku azan katsira. Iya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Iya. Makasih saja sepertinya. Iya, sama-sama Ibu. Udah habis semua ya? Ada satu Bu Mariani, silakan. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به Bukan tarai, taro ya. Washtarau bihi samanan qalila fabi'sa ma yastarun.
La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walau fala tahsabannahum bimafazatim minal azabi walahum azabun alim. Falillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qi itu ditambahkan qafnya ya Bu Ima ya. Qi, jangan ki ya. Soalnya qaf tebal itu, qaf besar ya. Ulang aja dari qiya boleh. Qiyaman. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ulang dari wa yatafakkaru, ulang dari situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ulang dari wa kaffir. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Ya.
Habis ya, dari awal lagi ya Bu ya. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ولا يشترون بآيات الله Tidak ada wala, ثمنا tidak ada Wak. Maaf, Oh maaf iya. Ibu. Tidak. Ada Wak. وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها Halaman الناس guru. halaman 77 ya surat An-Nisa ya. ya An-Nisa awal surat An-Nisa awal Satu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا Tidak boleh dimatikan ya Pak Ahmad ya. Setiap huruf yang berharakat kasrat fathatain dipanjangkan 2 harakat kalau kita berhenti kecuali ta marbutah ya. Selain dari ta marbutah yang berharakat fathatain gitu atau baris 2 di atas, kalau kita berwakaf dipanjangkan 2 harakat ya. Kecuali ta marbutah dimatikan jadi ha. Ulang dari mana Bu ini? Rijalan ya? Rijalan. Rijalan kasiran wa nisaa. Ya, panjangkan 2 harakat ya Pak. Wanisa. Oh, 2 harakat ya Bu ya? Oh, ya 2 harakat, jangan gitu doang ya. Rijalan kasiran wa nisaa. Gitu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tabaddalul khabis. Nggak ada tat ya, nggak ada tasdid di situ. Wala tabaddalul khabisa bit-thayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Waruba' sampai ke ain ya, waruba' sampai ke tengah tenggorokan mematikan ain ya Pak Atta ya. Ulang dari mana Bu nih? Ulang masna aja, ada ulang dari situ. Masna wa sulasa wa ruba'. Ya gitu. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisaa Wa'atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya. Mari jangan ragu-ragu ya Pak ya. Fakuluhu hani'an mari'a. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Panjangkan Pak, nikah.
hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyahbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ya, untuk pembaca selanjutnya ada tuh yang baru, silakan Faryadi Daifa. Silakan dibuka kameranya. Faryadi Daifa, adakah di tempat? Nggak ada ya? Bisa dibuka kameranya, Faryadi Daifa. Ya udah lanjut dulu, Bu Erni setengah halaman aja ya, udah hampir selesai gitu tadi. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍah wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa nomor 8 salladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan lan ya Bu, itu dengung ya Bu. Qawlan, ditamarkan ke sin. Qawlan sadida. Wal yaqulu dari wal yaqu. Fal. Kalau enggak fal yattaqu ya, fal yattaqu. Fayattaqullaha wal yaqulu qawlan Fayattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Satu ayat lagi Bu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim narah wa sayaslawna sa'irah. Langsung yusikumullahu fi auladikum izzakari mislu hazil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa
nataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun warisahu فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد ولأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ambo ya? Ya, sebut. Ya, bismillah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiba biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kepanjangan ya. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw daini gharamudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Sudahkah? Ya sudah toh? Ya. Bu Guru, Terlempar tadi lanjut bilang. ya Bu Mande tadi. Ya, lanjut saja. Ya. Iya. Saya lagi ya. Lanjut satu halaman terus saja Bu Tati. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasul. Bukan setengah. Jadi semua satu halaman.
Tadi udah setengah-setengah Bu Murni. Setengah-setengah tadi ya. Kan sehalaman-halaman tadi Pak Atta juga. Gimana? Karena halamannya tidak cukup untuk orang, jadi pakai Siapa Ibu Erni? setengah-setengah. Bu Erni setengah, Ibu One setengah tadi. Setengah tadi. One Lanjutlah Ibu. Bu One baca tadi. Lanjutlah Iya, Ibu. One baca setengah. Lanjutlah Ibu lagi Bu Erni. Bu Erni Rosa. Erni udah. Erni udah setengah, One udah setengah. Sekarang Bu Desmi Saya Rosa lagi. setengah. Saya lagi. Iya. Oh, udah selesai tadi setengah. Saya ulang. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Tambah satu ayat lagi ya. Setengah-setengah. Lanjut. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم. Lanjut. Ima barusan Hakima. Sekarang selanjutnya siapa ya? Andung ya, silahkan. 8 lagi. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza khadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walaladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bima ataitumuhunna illa ayyatina bifahisha bifahisatim mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Bu Asniati. Wa in aradtumus Makan panjang Kak, makan maka nazai wa ataitum ihdahunna qintarau fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhu A-nya tidak panjang. Du-nya panjang Bu. Khuzu tanya panjang Bu. Buhtanau wa ismam mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum illa tidak ada tasdid Bu. Tidak boleh illa. Tidak boleh ila. Dari waqad ya Bu. Betul. Waqad afdha ba'dukum. Do-nya panjang. Maaf Bu, do-nya panjang. Waqad afdha ba'dukum. Waqad afdha ba'dukum illa. Tidak boleh ila Ibu. Tidak boleh ila karena tidak ada tasdid. Ila. Panjang ilanya panjang tapi Ibu tasdidkan. Bukan illa tetapi ila. Illa ya. Waqad afdha ba'dukum ya. Ba'dukum. Waqad afdha ba'dukum illa. Du-nya kepanjangan. Ba'dukum. Waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum. Nanya tidak boleh panjang Ibu. Wa akhadna minkum Saya panjang misa. Sa juga panjang. Misaqon ghaliz. Nggak boleh dengung di situ Ibu. Wa akhadna minkum misaqon ghaliz.
وأخذنا منكم ميثاقا Goli. غليظا Golizo. Satu lagi. ولا تنكحوا ما اتكأ آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان Ka-nya panjang, Bu. Innahu kana. Innahu kana fahishatan Wa maqtaw wa sa'a sabila. Ulangi, Ibu. Sambung ke bawah. Ya. Innahu kana fahishatan wa Fa-nya panjang, Bu. Fa panjang. Fa. Innahu kana fahishatan Wa maqo. Kolkolahnya, Bu. wa maqtaw wa sa'a sabila. Sabila. Oke. Selanjutnya yang lain. Mbak Ibu Marianis ya? Bukannya Pak Aldi dulu, Pak Asbi mau baca nggak? Pak Asbi. Asbi nomor berapa ya? Nomor 10 tadi. Oh iya, Pak Asbi. Berarti. Nomor 9. Ya sudah, kalau Pak Dr. Asbi silahkan lanjutkan nomor 9. Asbi nomor 9, udah. Udah. Belum. Udah. Pak Asbi belum. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, Ibu siapa? Marianis. Nomor berapa? Bukan dulu. Ibu Sasni, Ibu Iis, baru Ibu Marianis. Udah tinggal sedikit lagi, tinggal satu lagi. Oh ya. Saya ya, Bu. Ya, Imma. Bu Sasni lah ya. Bu Sasni kan baru. Bu Sasmi dulu ya. Bu Marianis tadi. Saya. Kacau. Saya, Bu. Oh, bukan. Siapa ya? Nomor 10 lagi. Sasni. Yang 10 nggak ada. 11 siapa? 11 tadi. 11 Sasni, makanya saya bilang Sasni bukan Ibu Marianis. Iya. Baru terbuka soalnya. Lanjut ya, Bu. Ya, silakan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum. Ulang, Bu. Wa akhawatukum minar radha. Coba ulang. Iya, ya. Wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Tadi dengarnya dakhaltukum. Ya betul. Betul. Ya Bu, betul Bu. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين Ulangi dari wa'an. ma qad salaf. Bu. Tadi ngehilang sebentar suaranya. Oh. Wa innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hikmil lagi Bu. Oh, Ibu Imaris saja yang bacanya Hikmil Quran. Silakan Ibu Imaris. Ibu Imaris bisa baca itu bisa doa khatamal Quran atau kalau tidak ada, oh ya ada nggak? Baca rame-rame aja. Kalau rame-rame itu apa? Ibu aja, Ibu Desmirosa aja baca satu, biar tertib. Yang lainnya itu tetap aja ya, biar Nggak dibuka Desmiroza. Itu udah Imarianis ada. Silakan Ibu Imarianis, artinya Ibu Desmirosa ya. Allah. Doa penutup nih Bu ya. 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 Marhamna Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa qarafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Silakan artinya. Apa lagi? Desmirosa artinya silakan. Apa Mandi tadi? Ibu Desmirosa membaca artinya. Oh ya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Iya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tidak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Ibu Murni sebagai silakan Ibu Murni. Ya.
Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, selesai kita membaca hari ini juz keempat. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi untuk melanjutkan ke juz kelima. Kami doakan tadi Ibu Zuriati walaupun udah tadi beliau mungkin belum sempat pamit, kita doakan beliau sehat selalu, bisa membimbing kita semua, dan Bapak Ibu juga sehat semua. Amin. Diberi Allah kenikmatan menjalankan Ramadan. Amin. Baiklah, kita beristighfar 3 kali. Mungkin tadi ada bacaan-bacaan kita yang tidak sesuai dengan tajwidnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Terima kasih Bu Tati yang telah bangun tengah malam. Masya Allah, alhamdulillah. Juga terima kasih kepada belum baru mau sahur. Terima kasih juga kepada semua peserta juga yang mungkin melalui Radio Gubuk Minang, juga kepada sponsor kami Radio Gubuk Minang. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan yang akan datang. Amin. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi saya akan makan sahur. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.